wasiza hey asoma kunini ngihamba lo mbhaliso lapha uyaphi lapha kukhanya uhamba ngebhasikili mina ngiyabona ngabe umusa ngasibedlela ngosesibhedlela bathi ungasasizi nje umthwala kunini sho suka bona le ekhaya bona le sizi kathele John yambona ezinye izinto nxa ngikhuluma mandeva nadlaleni ngabe kudala wahanjiswa esibhedlela ngabe se-right athi le nyanga lapha umthwala bangani wakho benikhipha lapha kwengathi bangcono manje usukungathi bangivukela futhi uyacela ukuthi umfake akuhlalela la hey awasiza mahlalela manje hey akahlale ngeside phela inyawo siye ngale hey hlala la hey mahlalela ukuhambela ekahle manje hey kunini uzwana ke lapha ngihle ngimlaye ukhona ubambele lana anti leso la ubambe la ungabhayizi uyaqhamuka inyawo mina ngisoze ngikhamba inyabe ngichova lami ngiconcentrate phambili ungavela ubhayizi uyaqhamuka inyawo la uqine la abantu bonsesizile kahle kodwa endaweni engathi ziqansile la uzancenga yebo la uzayehla efuqe ngathi la uyancenga ngoba ngangingekho egoli ugida mina anti yabona lapha usizile mtshana usizile lapha ekunceda anti yeso uvulela inkomo lapha uzwile ubambelele awuthenzele senza ukubona ngawe mawusubuya la alright mandeva lapha ngizafuqa nje mpitha lapha nemehlweni sengishofa kulungile mahlale ubambelele anti uyakubona manje somela ukuthi ibhasikili ligade 2 in 1 umuntu ozinzisayo ubambelele ungavela ubhayize uyatheka ngekhanda phansi mina ngangiyekho egoli ngawugida wethu